Dobar dan, dragi gledalci, nastavljam našu priču o vodi. Sa nama Anastasija iz Beograda, ljubitelj čiste vode i ljubitelj životinja. Anastasija, da li bi te mogla da kažeš što najčešće piješ? Pa ja ponekad pijem sok, ali više volim da pijem vodu jer može da mi utoli žeđe ovako u toplim danima. Koliko vode popiješ u toku dana? Pa ponekad popijem čak i 2 litre, ali obično čak i manje, zavisi od dana. Kakvu vrstu vode piješ? Pa ja od malena pijem vodu prečišćenu akvafor filterima. U početku mi smo koristili bokale, a zatim smo prešli na neki protočni filter koji je malo praktičniji, a sada koristimo filter na bazi reverzne osmoze, koji se meni dosta sviđa zato što je voda dosta mekša. Kako bi te opisala ukus vode koju ti probala iz akvafora, iz bokala, iz protočnog filtra i iz reverzne osmoze? Pa ukus je u sva 3 slučaja naravno različit i meni se jako sviđa voda jer je dosta ukusna i pitka i onako čistija, a najviše volim ukus iz reverzne osmoze jer on je onako mekši i više prija meni. Što misliš, što najviše piju tvoji vršnjaci? Kako imaš mišljenje o tome? Pa neko pije sok, neko pije vodu, ali ja mislim da nije podignuta svijest o tome koliko je čista voda zapravo važna za naš organizam. Ti misliš da bi oni trebali da piju više vode, generalno, da izbjegavaju možda neke gazirane piće i tako što preporučili? Da, naravno. Da li ti misliš da je čista voda važna za kućne ljubimce? Evo vidim da imaš jednog divnog psa. Kako misliš, kako na njega utiče čista voda? Pa njemu je čista voda jako važna jer po savjetu našeg veterinara njemu čista voda rešava ovaj problem sa suzicama. To su kao brown tragovi oko očiju i oko usta. I s obzirom da on pije čistu vodu, nema toliko izražen taj problem, tako da mu to dosta pomaže. Pa koliko smo vidjeli, to je vesel pas i veoma radoznal, pa eto, nadam se da to jeste jedna od razloga da pije čistu vodu. Hvala ti puno što si bila naš gost. Dragi gledalci, ja se slažem sa Anastasijom i također mislim da čista voda neophodna za sve nas. I za omladinu, i za druge generacije, i naravno za naše male kućne ljubimce i velike kućne ljubimce. Zato želim vam da pijete što više čiste vode, što češće i od srca vam preporučujem akvafor filtere za vodu.